Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dimarahi sapa? Rabbana. Isa Panda. isane ngono to, Robbana. Heeh. Ngono. Adan. Apa sih? Adan lek adan piye? Apa ya? Oh, betul. Pas apa sembayang apa? Adan kan? Oh, Apa berubah? adan ra iso kowe? Aisyah. Pujian? Ujian apa? Bar adan ini pujian piye? Apa? Iso nyerubana tok? Komat ra iso? Enggak mah. Komat piye? Komat. Oh, bara sekali lalu ra iso? Bisa. Hah? Aisyah tuh. Iso